lagip ti napalabas. May samanen anaimbag, naragsak ka na bindisyon nga aldaw kada kayo amin papagayam. Makablaawan kayo amin nga awan ti malabsan. Ti pakasaritaan nga inta idrama ita ket nagapu iti pagayam akayat na ti agpaylinged iti Nagan Araki, manipod probinsya ti Cagayan. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, kidawak nga ilinged na kumalatan iti Nagan Araki, nakapagsurat akmet tapno inak ibinglay ti madama apagdaldalanak ita. Ken kayat kumatlaangan adanggan ti opinyon mo, wenno kapanunutam may papan iti daytoy abanag. Rugyak man ti agsalaysay idi agayan ayat kami paylaang kani Shirley. Kastoy man dagiti pasamak. Agasem man, barbaro manan day takwintas kan aritos mo abes. Ah, daytoy? Sika talaga dona. Madlaw mo amin na suot ko. Ay katun syakpay ti ko nambes. Sigud mo't ngamin nga awan asam mo iti alahas. Manipod iti nagnobyo kayon ka ni Rocky. Dandan inaldaw nga agsukat ti alahas mo. Ah? Sana pa naglastog best. Ngamday ta ti may sana gustwak ka ni Rocky. Nataer lang arudan, nasingpat pa'y. Ba nagapakaragsak unay. Ngamin, nakatumpungak iti nobyo akas kan kuana. Kanayon kayon sapay nga agpasyar, bes. Wen kanayon nakngawisan arumwar tunggal day off na. Ay, imbag ka pa'y, bes. Saan akas iti nobyo? Makapaawan ganas. Hapay, nagapa kayo kadimanan ka ni Darwin? Naku namon, friend. Agin na dayo kami lang arudan. Ta nakadistino kat ngarod iti adayo a lugar. Manupay nga ag-text kan umawag. Iso talaga masursurunak iti dayo di alalaki. Ay kataw-awatam latan best. Amangan mat numakumikum laang iti trabaho na. Iso adi na may sa parte umawag, uno ag-text kan ka. Ay, jak mo man, bes. Basta, masursurunak ka ni Darwin. Apaalan ka unay, bes. Ngamin, kas ka ni Rocky tinagbalin a nobyo. Adakan iti husto atawan, anak ko. Iso apa nagkunak, kat mabalin mo ti mga asawa. Ninanang mo. Oh, apay nga agkatawa ka nga'y, kat pudno matibagbagak. Apay, awan pa'y ti plano yung agsimpa ka ni Shirley? Ay, kwa. Saan mi pa yan napagsaritaan dahi ta abanag, nanang? Ay, ngamkit di. Talaga a plano kun nga ikalay sa tinobyak. Ay, kat di mo ibay-bayag Di tan tumatla ang titong palyo. Iso nga isapsapa yukit din. Agkasar kayon, barok. Wow! Nagpintas matanda ito'y alugar, Rocky. Nagmayat tirik na. Urayak la nakaginawa anak lang iti presko nga angin. Uwen, sweetheart. Talaga napintas da ito'y alugar. Shirley, sweetheart. Will you marry me? Ha? Sing-sing? Will you marry me? Oh, Rocky, sinurpresa na ka. Wan, Rocky, makikalay sa akin ka. Yes! Yahoo! Agyaman ak, sweetheart. Ibagak nga rudan ka nagiti dadakil ko. Tadumanon kamin. Iti kasta, mapagsasaritaan matin adagos no kaano ti panagkalay sa ta.
Nag-overtime ka kadimanan, bes? Saan, best? Agon uray nga minan ti asawak. Ada ka no early dinner mi. Ay, wow! Sana all, bes. Agasam manday ta, kinalailo ni Rocky ken ka? Uray agasawa kayon. Very sweet kayo latta. Day tamot ti pagyamyamanag. Tauray agasawa kamin ka ni Rocky. Kaslagar aram lata kanyak. Ay, kuma. Makasara kakmatan itikas ka ni Rocky, bes. Ang kalay sa kayong aminan ka ni Darwin. Ay, kinapudno na. Awan kamin ka ni Darwin. Insina kon. Anya? Dayta ti pudno, bes. Gapo iti sursuron ko na ibagak nga agsina kamin. Amom ka di? Di nakpay pulos inay ayo. Kunanakit din. Iswaday jay. Talagang awan kamin. Goodbye, love life. Welcome to singlehood, bes. Anya? Sweetheart, kaya't mo ka dita padasan tatimapan iti doktor. Saan na masapul, sweetheart? Urayan talaan ka di. Baka saan pa'y nga itatipanawan amadaan tayo di anak. Ang sweetheart. Apay ayak saan ka makaururay, Rocky? Ha? Adan to pa'y agasawa asa nga pulo atawandan nga agdandan na sada na addaan iti anak. Datan tulakit din atalo atawan laang. Makaurayak mo, sweetheart. Iso na lang, tamatan anak. Kasanon no may sakadata ti adda diferensya na. Kat masapol nga agpaagas. Para matlaang dito iti pagsayatan ta, sweetheart. Maawatan ka matkit di, sweetheart. Ang saan pa'y nga ita? Intuntuno at dawayak. Ado pa'y nga mintinaskan nga aramidag ija opisina. Kan maysa, sigurado ak, asaan asyak ti adda parikot na. Ha? Jak laamo kan ka. No kayat mo, disikan ti mapanag pa doktor. Kumusta ngay Barok? Awan pa'y ka day? Kuwanan. Saan pa'y siguro apanawan? Aguray tayo lata. Bareng adan tumatlaan. Nasurukan at alutawan, manipod nagkalay sa kayo ka ni Shirley. Aging gaita, awan pa'y. Ay na, nagbayag meten nga inay ta panagururay may iti agbalin nga apu ko may Barok. Adan tulat ta ka dinanang. Ibagbagak met iti asawak nga agpakita kami iti doktor. Di namat ngamin kayat. Apay kanungay met adi na kayat anak ko. Diyak man amo nanang. Basta ti kunana. Saan kanungay iso ti adda diferensya na? Ha? Numaminsan, diakon mauawatan ti ugali na. Adda dagiti gundaway anaungat. Adamot dagiti gundaway analailo. Ne, amangan mo't no aginawan. Kasano nga aginaw, kat kalkalpas na laeng anagbinulan. Ay, kunakman laeng no aginawan. Ay kataaw-awatom latan ti asawa ma. Kasta nga min dagiti dado maababay. Saan amaaw-awatan ti ugali dano kwa? Apay akasta ti lang ang bes. Kasla nga adda nadagsa na parikot mo Ay, dakkel na talaga ti parikot ko, best. Anya ti kayat mo asawan, bes. Nakalagip manan ni Rocky. Talaga akayat na amapan kami agpa-check up iti doktor. Daytan ti kunkunak, bes. Apay no aklunam nga minan at talaga saan ka makaanak. Saan? Jak to aramidan dayta, Donna. Bes, no talaga ngay ayatan kan ipatpatag na ka ni Rocky, maawatan na ti sitwasyon mo. Kan may sa, di mo mat kinayat dayta kondisyon mo. Ay, irason mo latan asamon tula na amuan idi nagkalay sa kayon. Naskan amamuan nan ti kinapud mo. Iti kasta saanin amang namnama ti asawam. Saan? Saan mabalin amamuan na ti kasasaad ko, Donna? Amangan nga mino panawan nak. Jak lakit di ka banglan no bilang laang. Isa pa nga asim, Donna.
Di mo ko maibagbagakan ko ana ti may papan iti daytoy. Okay. Hindi ka madanagan. Tawan mo't planok amang ibaga iti dayta. Aywan gayam. Kasangay ni Rocky inton Sabado. Adamat basit asagana. Umay kayon to ijo balay. Inawis ko matlaang dagiti daduma akatrabahuan ta. Sure. Umayak nga umay, bes. Oh, isyat mo pa, Nona. Ado pa'y ti arak. Aginom ta. Saan? Jakong kayat ti arak, bes. Agawid akong. Kayat kun ti maturog. Maturog kan dito'y balay, best. Rabiin, oh. Awanan ti kadwa mga agawid. Nagawitan, dagiti katrabahuan ta. Awan mat ngamin doon na. Intun bigat kan doon gagawid. Maturog kan dito eh. Andama di ba kan ti asili di diyang ato? Saan? Basta agawid ak. Di kay madanagan ta kabalak pa'y matiag maneho. Delikado ti pampanunutan, best. Maturog kalata ka din. Maturog kan doon na. Narigat mat lang no ipilit mo ti agmaneho. Nangaroon nakit na. Nakainom ka. Sige. Tag-shower klabit. Panawan kayo pa dito eh. Mabit lang, sweetheart. Napay ka di, sweetheart. Anya nga tanong. Itulod mo laangan ni Donna, ijay dagos na. Anya? Sweetheart, Rabin. Iso nga rod. Itulod mo. Di kasta, nakaduha na nga agawid. Juan. Itulog na klangan, Rocky. Please. Sana balay. Ta, ikan kamot iti panggas mo. Tangay na itulot ka matan dito itagos mo. Agawid ang matendo na. San, Rocky? Awan ka duwak, dididagos ko. Ala. Oh my God, tamapantay ti silid ko, Rocky. Donna. Rocky? Anya da ito yun nga inaramid ta, Donna. Sorry, Rocky. Sorry, talaga. Saan? Di ka agkid daw iti pamakawan. Awan basol mo. Nagayatan ta da ito'y ado-ado na. Rocky? Iso na lang. Tagpadatan ang nakabasol iti asawak. Uwan nga rod. Nalaos mo't ngamin ti bardag tayo di rabi. Ala, agrubwat kan, tagawid kan. Parbangon pa'y lang, met. Saan mo't siguro ang makadlaw ti asawam? Tanalaos mo't ti bardag na iti rabi. Okay ka kanilaan, best? Bes? Apay amulmulagatan nakmadlatan. Okay ka kadilaang, Donna? Ay kwa. Uwan, Bes. Okay aklang. Masikog ka kunak ko ma. Ang amawan mo't nobyom. Anya? Si kamot, Bes. Anya masikog asasawam mat. Saan mata? Simruman ngamin ang ti migraine ko. Nasakit ti ulo kan matak. Isong agbakbakwarak. Sigurado ka kadi asyak ti amat ti sikog mo, Donna. Sigurado ak. Ngamin, si kalaang ti lalaki anang tagikwa kanyak, Rocky. Naminsan laang ti pan nakailawan ta. Kasano anak sikog ka, Dagos? Idinto ta nabayag kami ngagdenden na iti asawak. Nga maging gaita kat awan pa'y anak mi. Kaya't nakadi asawan da ito'y. Ani Shirley ti adda diferensya na. Ha?
Ay, kwa. Saan tan nga iraman ti asawam iti saritaan ta, Rocky? Basta siyak, sigurado asika ti ama to'y sikog. Di kagdanan. Suportaran kayo iti agbalin nga anak ta. Agyaman na, Rocky. Ang pang-aasim ta ilimod tapaylaan da ito'y kini Shirley. Saan arumbang amaamuan ti asawak ti maipapan iti da ito'y. Rocky, planok ti agabrod. Iso na lang, tawan pangitalkak iti anak ta. Apay no, iyawid mo lang ni Jibalayo. Anya? Ipudno mon iti asawam ti may papanken kwa na. Dumakdakalan ti anak ta. Laglagi pam asaan ta mailimod da ito iti agnanayon. Angam Dona, sana kaskari na ti kayat mo ang mapasamak. Amumat nga aging kaita, kat awan pa'y anak Mika ni Shirley. Masaktan lagi ti dayjay no maamuan na ti maipapan iti anak ta. Among ano makaaramid pa iti saan anasayaat. Kat, kasano nga rudan, Rocky? Diyak amo Dona. Mariribukan ak una yan. Rocky, saan nga iti amin agundaway kat tirik na ti asawam ti panpanunutam? Ha? Panunutam kumamat ti bagim, Rocky. Anya ti kayat mo asawen, Dona? Ay, panagkunak kat panawanan tapno maamuam ti kinapudno, Rocky. Anya akinapudno ti dakdakamatam, Dona? Lupas ti asawam. Iso saan kayo maddaan iti anak? Anya? Dayta ti pudno. Inlimod na ti amin ken ka. Gaputa amangan ka no sinaam. Saan? Saan apudno dayta, Dona? Pudno ti bagbagak, Rocky. Adaken ka no saan ka amamati. Saan ka mat katapilitan? Masyanak lang amin ken ka. No ti panpanunutam kat tirik na amasakitan gapo iti anak ta. Panunutam kumamat tirik na amasakitan. Gapo iti panangilimad na kin ka iti kinapudno asaan na ka maipayan iti anak. Iso nga ita, quits kayon, Rocky. Sa di mo tinagap-gapo, Rocky. Diyan opisina. Sa din ako mabahingay. Di mat nagsweldo kayon? Awan, apay ka di. Apay ngaya kurang ti kwarta nga da iti wallet mo. Nadda na nga ramatag. Kan ininom mi, ditado mo. Di nak ul-ulbudan, Rocky. Maamuak lang nga da milagro nga aramidam. Dakas ka kanyak. Shirley, iti ka ano man. Diyak pulo sinaramid tinanghilimat kan ka. Ngamin, iba't patag ka unay-unay. Diyak lang mo. No si kati agol ulubot kanyak. Ha? Sige, panawan kan dito eh. Pamangan niya pa iti pagturungan ti saritan ka. Kayat ko, tagin na. Pasensya kan, Dona. Medyo mabitin nga di sideline ko. Iso ajak pa ilang baka ito diti alawan siyo ti anak ta. Ay, kunakmat ngamin nga agabrudak langan. Iti kasta, masustain tuwak anasaya at ti anak ta. Ngam di nakmat kayat ngamin apalubusan. Kasanon ti anak ta no agabrod ka? Asino nga iti mga iwan kan ko, ana? Rocky, itaak lang mat adumawat iti paburken ka. Ang basit lang abanag kat di mo pa'y maitagmat. Bayam, tatay-timing nga kakasarita ti asawak. Igam na ngamin amin ako artak. Agraman nagiti ATM ko. Iso ajak maka-withdraw tited ko ken ka. Anya? Ni, apay nga yakas tater aramidan na. Amangan mat no nakadlawan. Iso at tinanggal na amin amat-mat gadam. Diyak mo. Basta anong sampaylaan. Sana bale. Mangtedak tumanen.
Apaman ang makaarami da kiti pamuspusan. Ay, sige, Rocky. Imbag lang, tadamot ba si turnong ko? Oh, sige ha. Baliwan tanto man ang tagsarita. Sige, Rocky. Bye. Bye. Apay niya kastoy matantirik na ka. Saan? Diyak rumbang tagpailuyos man ang itirik na ka. Diyak kaya tagundawayan ti saan may apagkinkin na awatan iti asamak. Tapno makaarami dakmanan iti banag amang nayon iti parikot ko. Anya nga tati kasayaatan nga aramidak. Diyos ko, tulungan na ko. Lagip ti napalabas. Naimbag nga orasyo papagayam, naragsak nga ingkay panagdangdangag. Di pakasaritaan nga intay drama ita ket nagapo kanipagayam tayo anaglinged itinagan Aloyda. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, naladawak anak ki asawa. Naimbaglangan taadapay na isangbot amay sa nga anak mi kanilakay ko. Uray pa nagtalon laeng ti adda apagbibiyagan mi, makunak ananam ay kamimet gapu iti kinagagat mi nga agasawa. Iso na laeng tano kasano ti kinagagat mi nga agasawa, kabaliktaran met ti ugali ti kakaiso na nga anak mi. Ket tapno nalawag ti amin, rugyak nga roden ti agsalaysay. Oh, at itibalon ni tatang mo. Ingka ituludan, tatulungan matlaangin nga agarado. Itikas na malpas adagos. Ay. Na, apay nga agsen na ay ka itinakaununag. Maumak nga roden, nanang. Maumuma ka iti? Itikas tiya klase ti panagbiyaga. Anyat kayat mo asawa na nako. Kastoy matlakid di ka na ayonan. Inaldaw kastoy ti rutin ko. Talon, balay. Balay, talon mo't lagi titayan ko. Diyak pa'y mo't makaliwaksay. Ay, kat ano samata, saan ka mo't anayanak abak nang? Kan may sa, basol mo matlaeng. Ngamin, kasadot mo mo't agadal. No agad-adal ka kuma, di saan ka ngagtaltalon ita. Anya nga talo ituloy ko man tagadal, nanang. Sigurado ka? Wen, kahit kumanin tagadal. Ang mga mabalin ang kasarita yun ni tatang. Ituloy ko man yung tagadal. O sige, kasaritak to di amam. Barang umanugot apagtuluyin da ka manin nga agadal, anak ko. O, at titi kapem lakay. Agyaman ak, bakit? Mayat ti templana. Kasto, iti kahit ko. Sana nasamit, saan mo't anatamnay. Katamtaman lang. Lakay. Abay, aday bagam? Nagsarita kami iti kalman kini Michael. Kat nakuna na akayat namanin ti agadal. Anya nga tano pagtuluyin tamanin nga agadal di anak ta, lakay. Ay kat wala. Day talaga yan. Or-orak lang mat nga isutag disnudo ang mga ibagay ti dayta. Tano siyak ti mga ibaga. Ang mga no ibaga naman apil-pilitig iti banag at tinamot kayat nga ramidan. Mas daawak nga rod, ta isumot amis mo tinang ibaga, akayat naman ng ti agadal. Ay kat naka-amiri siguro na. Iso akayat nang dagtuloy nga agadal, bakit? Barang ano kas nangagpahiso lakay. Ibagam to nga rod kan kwa na. Ta sikaswan na, nagitirumbang nga sikaswan na. Iti kasta, maka-enroll mo tan, intun umay pa nagsisirag. Kumusta mo nga iti panagadal ni Michael, anak ko? Kasi ti Diyos, nasaya at matnanang. Anya itayan tay alalaan na akursyo? Civil engineering, nanang. Aya,
Agbalinto nga rod mo't a kontraktor ti apo ko no kasta. Lukon nyo mo't ti apo ko yun, nanang. Angaw ko laang madadya anak ko. Sapay la ko mga rod ata saan tumanan asumadot. Itikas na maigraduar na matan ti kurso na. Ay kat palagi panyo akanayon iti kasta igad na ti agadal. Wana nang, day tamot ti kanayon ko nga ibagakan kwa na. Inton ano ti awid na Diyak lang amo no makaawid inton Sabado, nanang. No agawid, ibagam ta umay nakto sa rungkaran ije balay tagundawayak tumetan abagbagaan. Sige nanang, ibagak to day ta inton sumangpet jay apo ko yo. Diyos ko. Agalas 11 mo ito ni Tagsapa. Ay sus. Awanan. Naladaw ako ng gusto lang. Ay. Basta uli ang bartag ko yung darabi. Diyak pa'y napuutan no kasaluan nakaawid ak dito tagos ko. Ay. Nagsakit yung ulo ka. Diyak akong sumrak. Ituloy ko kit di manin ti maturog. Ay. Hala ka, insan. Manong aldawon adi ka simrak iji pagadalan. Ay. Masad-sadutak nga roda na sumrak insan. Anya? Ay sus. Di ka kadiag sadot-sadot, insan. Gagatamkit di Laglagi pam, dandani tayon aggraduar. May salaangan atawan ti palabsan, aggraduar tayon. Diyak nga roda maanusan insan. Panunutom kumamat ti banbanog daan ti kini anggal, insan. Saan anala ka ti agbirok iti kwartaan niya? Masadutak nga roda. No kunak ka masadutak kon, period. Anya? Kat anya ay nga ro ti planom ita, insan Michael. Agbirwak lang ni tapanggadak dito syudad. Iti kasta, sandak man na pagtalunin datatang. Ay, awan manen bakit. Sayang manen ti kwarta. Ay, wan nga rod lakay. Kunak lakid din no makaamirisan dyan akta. Kat ikaid na matang dagatal. Gamawan mo't ta. Malaksid a bulakbol, nakasad sa tutpay. Anya nga taaya ti rumbang aramidan talakay. Ay na, kanya pailangan kumangay. Aramidon tamot amin nakabailan ta. Tapos makaturpos laang kumay ti kolehiyo. Ngamti na mo't amuay kan iti patagdag iti nagbambanugan ta. Iso abay-bay ang talatan. Kanya ti kahit nakaramidan. Nauma akon amang bagbagakin ko na. Ay, lakay. Sinayang na lang ti kwarta. Namukla nga kasya taramidan na. Inggatang ko lang kuman itidingwan ti kwarta pinaginroll na. Tapmusan anasayang ti kwarta. Bayam takasaritak tumanan ni Michael lakay. Ito niya pa lang kumaaga po akasaritam. Bay-bay amon. Lakay. No siyak lang may isa, awanin. Talaga anadismaya akon gankuana. Sinayang na ti kwarta ko nakmanin. Ay no, madanog kong tulangatan ti anak ta. Lilian, anya nga tanong nagkalaysatan. Ha? Nagkalaysata ko na. Total, agpadatamot din nga da trabaho na. Umanay mo't siguro ti sweldo ta para itinalda o masapsapol ta. Kat, sika no siya, okay lang ang mag nga oray saan pa'y. Nga mabalin mat nga kalaysatan no isuti ko na Michael. Uy, agkalaysatan. Iti kasta, kita kan maago pa iti sa balikan niya. Sikang mina talaga ti kahit kong asawaan. Uray siya mat Michael. Sika ti kayat ko apakiasawaan. Ay na, magyaman ak Lilian. Unaklakit din o di nakayat. May sakang aminan a maestra. Idintutas siya. Undergraduate ak iti kulehiyo. Okay lang ang data Michael. Tinapatan, agin inayat na. Ba nagapagyaman ak unay. Kasano, ibagak nga rodan kataranang kantatang ko, tatumaron kami. Katuan ibagam lang ang no kaano ti umayo. Tapno isumat ti ibagak kadananang kantatang ko. Itikas na, makasagana damat. Sige, kasaritak nga rodan dagiti natakkel ko, tatumaron kami, Lilian.
trabaho ko na, Michael. Huwag nga ron. Kat, anya nga iti planom ita? Ipatas ko man na tagsapol iti sa balay pangganak bakit? Sika nga rod. Sapay planok ti mangala ko maiti kadwata dito'y balay. Ha? Ne, anyat kaya't mo asawan? Mangalat ako maiti tangdanan tanga agtagi balay. Tani, jakon maisapar dagiti matrabaho dito'y balay. Makumikumak iti trabaho. Amukon bakit? Anya nga tano jay itangdan mo kuma. Kat siya kung tipang tidam ta siya kung tagtagi balay. Anya? Di ka kadiagdanag. Tanalaingak nga aglabakin aglinis. Aramidak amin ang matrabaho dito balay. Basta sweldoan na. O sige, basta aramida mat amin Tapno awanton aramidak inton sumangpuita. Reglado, bakit? Naimbag man ta nakapasyar kayo dito dagos minanang. Wan, nagudungak tamapanak gumatang kadagiti masapsapol may kinitatang mo. Nalagip ka, iso adi magasa kun Ne, anya ngay day agas asok di abay ti TV. Ha? Dayta? Dayta ya kung kunada humidifier nanang. Anya ngay mati usar na dayta. Perfume, tapno bumanglo ti unag ti balay nanang. Pang dismular iti angot, kun pangabog mutlaangan ay ti lamok. No kasta. Iso jay maangangot ko na banglo. Uwan, nanang. Mayat nga rod ano kasta anak ko. Ay wala, talaga mayat nanang. Basta siya tagtagi balay, nalinis kin nabanglo ti balay. Anya ti kunam? Sikat tagtagi balay? Uwan. Ne, apay awan trabahom. Nabayagan nga wan nanang. Nabayagan anay katak iti trabaho. Kamuray no kasta. Okay lang. Ngamin, agsusildo akmat nga tagtagi balay. Iso nga ano sa kun at agbalin house husband. Anya? Ne, saan ka amawatan anak ko? Susildoan nak ta asawa kang agtagtagi balay nanang. Kasano dayta? Mangala ko maiti katulong may. Ngam ko nakmat, aja itang dan na ko ma. Siya kailangan tipang tidan na, ta siya akong tagtagi balay. Anya, ay nagloko ka nanak ko. Kaya't mo asawan. Ipagpabayad mo iti asawam ti trabahom? Uy, nanang. Ay sus, kasanon numaumakan ka ti asawam, gapo iti kastangar aramidam. Ay na, saan to mapasamak dayta nanang? Saan to mauma ni Lilian kanyak? Dayta tilaglagi pa niyo. Amom nga rod. Amok ngamin ay ayatin nakunay ni Lilian. Mapukawanan ang itinataer ng asawa no panawan nak nanang. Nagsweldo ka din bakit? One. Ayog mo nga rudan at itangdan ko. Adtoy. Ay na, agyaw anak bakit? O sige, tasumra ka kun iti trabaho. Sige bakit? Agan anad ka. Aywan gayam. Tarimaanam to manjeri daw iti kusina. Matintin nagmatan. Saan samot ngamin anasaya at tipan nakaaramid na. Sige. Ngam tandanan na ka. Anya? Isumot lang. Ano agayab ka ito may mga tarimaan. Tangdanam tumot lang. Iso nga di itangdan mo kuma. Siya ko unti pang tidam. Ay unay kan, Michael. Mabayadan matla aminan at trabaho. Ay kat siyempre Nagrigat nga tatagtagi balay. Kan agtarimaan ka dagiti ruangan. Kas kadatawa diti balay. Bakit? Tipuntok laang mat. Datamat laang tagnanaad ditoy. Saan mat asabali at tao? Uray pa Mabanlugak may. Iso arumbang laang nga rot at ang danan na. Iti kasta. Adamot agas ti bambanog ko ang mga ramid ka dagiti papaaramid mo Rabiin Lilian. Ustumat na aday tapa nagtrabaho. Maturog tan. Umuna ka na maturog, Michael. Ado pa'y tirumbang na ilapas ko. Aramidam mo tin nga opisina kin iskwilahan to'y balay iti kastangar aramidam. Masapol ko ti agdobli kayon. Tapno adda itangdan ko kan ka. Ha? Kurang ngamin ti sweldo. Iso ang masapol ko ti ag sideline. Tapno adda ipasweldo kan ka. Katintun bigat man Apay, di ka mauma ay aday talatan computer mo ti sangsak mo mitagpatpat lang. Katsi ka. Apay,
Di ka mo't mauma nga inom iti arak, ha? Ay ko, sabali mo ito ng saritaan dito Kasano ko maasabali nga? Siyempre, isumat tililiwak. Nangarunan no kasi ang bay may saak dito yung balay. Iso di mo ko madildilawan ti kanayo na panaginong ko. At least, dituyak lang balay. Sana ka arumruwa. Sana ka mapampan ka lagi ti Biraus. Ay na, awan matla ang nagdumaan na Michael. Maung-uma akong iti angot ni arak. Kanayon lakit din nga iso ti maang angot ko. Idyamon ti panaging inom mo, no di mo kaya't apanawan ka. Apay, may turad nakmat ay apanawan. Hindi nakman butbut ngan. Amok at di mong tumad lang maramid. Paanaw kanya? Bakit? Di ko naman. Inulbudan nak, Michael. Kunam, naikat ka iti trabaho. Saan mat gayam ta inikat da ka, gapo iti kinasadot mo. Imbes ngagtrabaho ka, saan taday tamit lang ang gayam maturog tar aramidam iti opisina. Sinayang mo tinapintas ko maatrabaho. Ay, sorry, bakit? Nasingpatak, Michael. Amom dayta. Ngam no oras asyak ti mapunwan kan ka. Di mo ammo ti kabailak nga aramidan. Hello, Lilian. Ayan mo nga Apay, di ka matlagawid doon, katni. Rabiin. Adda, dito'y balay ti gayam ko, Michael. Dituyak pa'y laang. Tagda na padag nga aramidan mi. Anya nga oras ka nga gawid? Di na kun orayan. Tadituyak kun amaturong. Sige, bye. Mabit lang, Lilian. Hello, Lilian. Inadap na matay. Naglukon na sawak. Tinasayat. Pumuwarak malangin. Mapanak ijidagos na parilin doon. Agwan-unwan kami man kiti. Sa dino ti papa ng bakit? Nakapulis ka ba? Mapanak ijay dagos damay kalakay. Ano ti papan mo ramidan ni Jay? Mapan ko man kumustaan di anak ta. Adda ngamin na idanon kanyak, asaan kanumutan nga agaw awid ni Lilian, ijay dagos da. Anya? Ne, tabay ka nungay. Nagapat ang ata. Day tangarod tijak amulakay. Iso ang mapanak ijay, tamapan ko punkan nupudno tinaidanon kanyak. Ay katuan ang arod. Patamagan naktulangan, bakit? Na, madiday ito Danda ni makaduminggo matay na sana nagaw awit asawa. Sapay jak mat amo no sa dino ta na. Tasurutag ko ma. Ay. Sa bali day ito yan. Tinasayat. Awagak manin ni Lilian. Tita, nagri-ring. Hello? Hello, bakit? Apay nga adi ka mo't lagawi din. Sa dino ayang agpaysutayan mo. Di mo namnamaan nga agawi dakpay di tamay ka. Anya? Nalawag tinangag mo. Di na kun urayan, ta saan akon nga agawid di tadagos na. Bakit? Apay mo't ngay? Nauma akon kan ka. Iso nga agsinatan. Anya? Addan sa bali nga ay ayatan. Iso alipatin na kon. Anya? Di ka kumamat mangraba ka kasta, bakit? Saan na ka mangrabrabak, Michael? Naamiris ko, asaan kagayam nga ay ayatan. Anya? Uray ko kam amin ang kinagwapo no sadot ka man. Awan ti maganap ko kan ka. Maudin da ito'y apanagsarita ta. Di na kun aw-awagan. Agsinatan, Michael. Sige, bye. Mabit lang, Lilian. Ti awanan ba na babae? Saan na mabalinday to'y? Saan? Awanan ba sa'yo, babae? Idarom ko kapuiti pa nang isukat na kanya. Idarom ko na nang. Dahito yun ti bagbagak pa'y laidikan ka, anak ko. Nanang? Nudimngag ka kumakadagiti pamagbagami kin ni tatang mo.
Di saan ko napasamak ti kastoy. Anya ngay ita, pinanawan na kan ni Lilian. Sana nang jak mamati adi na ko layato ni Lilian. Patsi ka na kung laban lang ti panunot na. Amok kaya yatin nakpailag ti asawa. No talaga nga ayatin na ka. Di adda ko maita dito'y. Ngamawan mat. Ngamin, pinanawan na kan. Nauman iti kasta nga ugalim. Agasam mat ngamin dayta. Ipabayad mo amin nga aramidam. Ultimo pa naglinis dito'y balayo. Agpatangdan ka. Agasawa kayo, anak ko. Iso arabang na lang ko mga agtinulong kayo itirigat kan namay. Saan kat akastang agpatpatangdan kakit din? Asino nga'y mati saan amauma iti kastang aramid? Agnakam kamat nga taitan, Michael. Saan agapot ako nam agwapo ka kat saanin amauma ti asawam kan ka? Gwapo ka ngagpaiso, ngam nakasadsadot kamat. Iso nga awan matla ang serbina. Agbabawi ka man ngam naladawan ti amin. Agbalbaliw ka nga minan, Michael, anak ko. Bakit? Makaisa makidyanak ta. Taapay mat, Eddie. No ide ka tantani di na kaya ti mamalman ni Jatalo. Ita, di namat kayatan ti agawid aging gasan ngagsip nga. Wan nga rod lakay. No ide kat sobra ti kinasadot na. Ita, sobra mo lang nga rod ti kinagagat na. Dahil tagarod kay. Masapsapa mo ito na mapan ni Jatalo. Barang ano, adda na itulong ti kanayon apanang bagbagatakan kwa na lakay. Inasarita kiti na minsan. Unan akayat na kano apanagnakan kinililyan. Nga uray kaskasano. At damot pagbaliwan na. Wana, ngam uray pa'y agbalbaliw ita. Awanan ata nakiasawa matan iti sabali ni Lilian. Ay, wan nga rod No nagduldog tumad nga be. Anya nga ita. Pinanawan dalang nga rod. Uray kasanupay ta aramiden na panagbabawi. Awanan na. Di nan maisublipay, tinapalabas. Tisugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Naimbag nga orasyo papagayam, naragsak nga ingkay panagdangdangag. Iti daytoy agundaway may samanen asurat tintay drama ditoy laang programa tayo, alagip ti napalabas. Daytoy asurat ket manipod kanipagayam tayo a Rosemary. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, no bilang tamapagasatan met a maidrama toy surat ko, kidawak ngaylingad na kumalatan itinagan a Rosemary. Adda anak ko ngam awan asawak. Nailaw anak ngamin idi iti lalaki nga addaanan iti asawa. Kat idi naamuan na amasikugak saan metten a nagpakpakita. Naganakak nga rod a balasang. Gapo iti kinarigat ti biag, napilitanak nga imadayo tapno maikak iti nasaya at amasakbayan ti kakaisuna nga anak ko. Imbatik nga rod ti anak ko kadagiti dadakkal ko ket isuda ti nangayaywan kabayatan ti kaaddak idi ije balasiw taaw. Rugyak nga roden ti agsalaysay. Ay na, aguy-uyag ka lang arudan. Ngam susup ka pa'y lang amin asusup dita, Eduardo. Antay taka ba rin ako nakbakit? Siyak malen tinakita. Bayan na ka dilaeng. Talay tuyod din na kay Ruama ka lifestyle ko.
Wan angam saan matan nga agim imbag tauyak mo. Nasaysaya at salaangan numapan mo ipa-check up. Iti kasta, irisitaan na ka ti doktor iti agas mo. Saanen? Sigurado ngamin nga ipasardeng dati panagsigarilyok. Ay tatno para mo't iti pagsaya atam, apay kit din ngay adi mo aram iton lakay. Ay na, nakarakaron amatayak, no isardeng ko tagsigarilyo, bakit? Baliwam man ngamin ti kasta ang mindset mo, Eduardo. Ha? May mayat matlaang numapan ka agpa-check up. Iti kasta, masigod day tarikrik na nang runa kat nabayagan day tauyok mo. Sige. Wanan, mapanak to gani Dr. So. Ay, namin anon nga imbaga mamapan ka. Ngamawan matungtung palam. Ay, unay kan, Eduardo. Sa dino tayan ni Lia, mama? Agdigdigos pa ilang, iha. Mabayag pa'y ka di? Wen takaununag na laang mat ijay banyo. Kunaklakit din nakasukatan. Tauray siya kung timangidagaskin kwa na iji pagadalan da. Naladaw manen anariing. Saan ka no ang nakaturog at agos idirabi tanasakit ti ulo na. Amangan mat ngamin no day tamanan agsel cellphone ti inararamid na idi malam. Saan mat? Kat no tinulungan naktupay ang nagsibog kadagiti masetas ko. Ay kat nasaya at angarod no kasta. Sige, umuna ak ngarodan arumwar, mama. Sige anak ko, agan-anad ka iti panagmaneho, ma? Ni papamtulatan ti mangitulod kin ni Liam, inton madamdama. Hello, anak. Kumusta kan? Kumusta ti panagadal mo? Dalolo kan lolam. Kumusta damatan? Nagatumatan ti saludsud mo, mami. Tsak amo na niya tinuon nakasungbatan. Ah? Sorry, anak ko. O sige, sagay saat nga rod dagiti saludsud ko, anak ko. Wen tapno masungbatak mo ta sagay sa. Kumusta kan, anak ko? Okay lang, wet, mami. Sika ngay, kumusta ka matitan? Nasaya at mat nga rod no okay ka lang, anak ko. No siya, kaasi ti Diyos, okay ak lang mat. Kumusta nga iti panagadal mo? Good news, mami. Siyak man ang titapwan iti second grading. Ay, wow! Congrats, Liam, anak. Itultuloy mo day ta akin na nga to dagiti grado mo, han? Wen, mami. Siyak pa'y. Basic. Very good nga, Rod. Ka, dalolo kan lolam ngay. Kumusta damatan? Ni Lolo, atay chigarahe. Waswasingan naman ang tilugan na. Iti kasta, nasilang kanuno itulod na kiti pagkadalan inton bigat. Agasam man. Nagswerte matanday taalugan. Kanayon amawasingan. Wen apak nga pa'y nga tilugan na anti-Christian. At ayo nalinlinis tulugan ni Lolo. Numitulugan na anti-Christian. Ni mat Lola at taman Angelicod. Tagitilatan masitas na tas asikaswan na. Talaga ngamin ang mahilig iti masetas ni Lola, manak ko. Oh, diba? Nasungpatak amin na saludsod mo, mami. Wen, anak, kitagyaman na ka. Ay, wen gayam. Okay lang ka di akasaritak mat dalolo kan Lola? Sige, mami. Mabidlang nga ro tayo bakita. Ano saan? Ipankulangan dyan dati cellphone. O sige anak ko, ingka nga rodan itid ti cellphone, tabaliwak ti umawag, inton madamdama. Kumusta kayon, Papa? Daytoy, nasayad lang tamat anak ko. Sige ngay, kumusta ka ba't nidan? Awan rumbang apagdanagan nyo, ta okay aklaan dito'y, Papa. Da kayo kit di agoy uyak kayo manan. Napayagan day tanga uyak yo Apa ay di yo pa'y napan impa-check up aya. Papanak to inton mawayaan ang anak ko. Gamnoy ta, awan pa'y kasta, tato tipa ka kumikumak dito'y balay. Ay nakaanon tupay ngay, Papa. Mapan kayo kit din Saan abali ta mabiit laang mati-check up? Nasaysaya at matlaang amapan kayo agpa-check up. Tani, nabayagan day tauyak yo. Wen,
Babanak to kung naklangarodan. Di na ka pakadalagan, tanasalunatak. Awan sakit ko, anak ko. Saan kayo asigurado iti dayta? Aging saan kayo nagpatpa-check up pa? Isungain kayo agpa-check upan. Sakbay amala daw ti amin. Sige, sigarilyo pa mor. Agoy uyak kayo lang arudan, ngam sigarilyo kayo pa ilang sigarilyo, papa. Napusugak nga rod. Nagadungamin tikinan ko. Isungag sigarilyo ako man. Tamno may kadbasit ti busog ko. Aday ta kayo man ako nakon, papa. Mamin ano aya nga ibagak kada kayo asaan ang makabawas wenno makaikat iti busog ti panagsigarilyo. Nang runa no kasta akalkalpas yu anangan. Apay aya, kati sungarod mo ti pamati kanak ko. Saan anasaya at dayta pamatim, papa? Ngamin, no agsigarilyo ka anabsog ka, ada posibilidad na ang umato ti acid kat maadaan ka iti acid reflux wenno hyperacidity. Saan lang nga dayta? Mabalin ang maadaan kayo iti sakit iti puso, barakan bituka. Ha? Ti kasayaatan nga aramiden yo, no kasta akalkalpas yu anangan kat uminom iti napudot adanom. Magna kayo basit. Light walking ama ko na. Saan kat akastang agsigarilyo kayo adagos? Agoy uyok kayo lang arudan. Mala, wanin madam. Matong parti pagayatan niyo, boss madam. Ne, apa yun ni Eduardo? Agan ano ka? Ato'y tidanom. Ala, uminom ka lakay. Mutay. Nagyaman ak bakit? Ay sus, daytan ti bagbagami pa'y laidikan ka. Nga ipa-check up da ka. Nga di mo ba't kayat? Ay nga ita. Kumarkaron ako markaro ti uyak mo. Ay na, madya talaga bakit? Tinamatan sardangan ti uyak ko. Ikas lang marigata nakpayil ka umagas. Anya, ay sus, itaray da kalaangan ni Dya Hospital, Eduardo. Hello, Gretchen. Nakaawag ka mat. Rabin, Manang, natayin ni Papa. Anya? Di tayo sumamat mangrabak itikas na ading ko. Kasanuan na tayan, kat nagsarita kami lang ang idikalman. Intaray mi ini agsapa dito'y ospital. Takuna na sakit ti barukong na. Saan da ka pa'y nga inawagan? Tati amumi kat kagaangay lang sakit ti barukong. Amayawid mi matlang adagos. Ngam di na matan na ilasa ti pan nakaatake na. Pinanawan da kami matan, Papa. Apay. Iwanan ni Lolo, Mami. Iwanan. Liya man ako. Nasanapitan nga itawanan ni Lolo. Asinot pa yung timang itulot kan mang sukon kanya kiti pagkadalan. Ay, kuha. Siya pa'y na kabayatan ajak pa'y nagsubli jay abroad, anak ko. Kasaruntun nga ito nagsubli kayo ni Jabrod. Saan abali tadamat ni Auntie Agretchen, anak. At dapay ni Lolam nga Imelda. Lolo Eduardo! Lolo! Bumangon ka! Lolo!
Agsubli ako ni Ija abroad. Da kayo pa lang kumati makamo kiniliyam ha, ading ko. Wan manang, awan parikot iti dayta. Ag sinublat kami kini mama amapan mangitulod ken mangsukon iti pagadalan na. Agyaman nak ading ko. Liyam anak, agsingsingpet kawan. Tungpalam amin nga ibagadaan ti kan lona, ma. Ni, di ka agsangit, Apeng agsangit ka ngay. Di tayo kailangan, Mami, please. Ha? Liam, Please, Mami. Hindi ka nagsupsupli dyan, bro. Di tayo kailangan. Tapos magdatin natin yung kadalola ka ng tigritchen. Liyam anak ko. manang Rosemary. Awanin ni Lolo ang kadkadwami. Isa di tayo kailangan. Di kan po ang paano, Mami. Liam anak, palubos ang pailaan ni Mami, Juan. Sana bali, agawid ak tumit lang kalpasan amalpas di kontrata. Promise, Mami. Juan anak ko, promise. Sipatan ta ulo makastapo. Madayag ta utak mo. Nagsakit man ang tiulog, Lula. Agraman ti matang nagsakit. Anya, apay ngay akanayon mo din akasta ti marikrit na am. Anay ko, nagsakit na talaga. Urayin na dito'y apo, tamangalak iti agas at tumaramuan. Nagtumara ko, Lola. Gamisulot tamad. Saan lamot ngay kaskaso ti agas. Talo pa yung titinumar ko. Anya, ay sus, mabigla ang arod tawagak ni Auntie Magretchen. Hello? Hello, Manang. Intaray mi dito yung ospital ni Liam. Anya, apay, agan ano ti anak ko, Gretchen? Nasakit kano ti ulo na. Saan kano nga ikaskaso ti agas at tinumar na. Iso nga intaray min dito yung ospital. Kasta unay asangit na, Manang. Anya, anya nga iti ko nadagi ti doktor. Anya kano ti sakit ti anak ko. Awan pa'y, Manang. Madama pa ila ang adamtamin yung dagi ti doktor. Naka-schedule ti CT scan inton malam. Diyos ko. Sige, Manang. Awagan kan tumanan inton madamdama. Ay ayaban nak ngamin ni Mama. Sige, ading ko. Awagan nak nga awagan. Bye. Naawagam ka din ni Manang mo, Gretchen. Wan, Mama. Anya nga iti kunana. Agpakada kano iti amo na taagawid diti Pilipinas. Ay, una, nasaysaya at matlaang no iso mismo ti umay mga sikaso iti anak na. Tani, isumat ti sang kabirok ni Liam. Wan nga rod Ay, nakakaasim at ti kaanakak. No apay mat nga isupay la ang tinaadaan iti kasdi asakit. Ay, wan nga rod Kat, anya nga oras ka ngay nga agsubli iti ospital. Agsubli akmat lang adagos, Mama. Umayak lang agdikos. Wan tani amangan no sa pulen na kaniliyam anak ko. Sigurado day ta, Mama. Sige, tamang luto akbiit iti balunam iti ospital. Liam anak ko, kumusta ka? Kumusta tirik na? Kaya't kung tagawid, Mami. Tagawid tan, please. Saan pa'y anak ko? Dito'y tapay. Itikas na, maimbagan ka. Ado pa'y ti aramidan ti doktor kan ka. Malikon, Mami. Nagsakitan ti bagbagi. Gapoy ti katutulog. Isa gawid tan Di mat kayat mo ti agimbang. Wan, Mami. Nukas ta nga rod. Ano sam atong palan ti ibaga ti doktor, Wan? Itikas na.
Daras ka nga agimbag. Kat makaawit tamatan ije manay. Awan, Mami. Diyos ko, nakakaasimat anak ko. No apay mat ngamin nga isopay tinaadaan iti sakit abray tumor. Apay, apo. Awan mat di amo ka nagkurangan. Diyos ko. Manipod ini nga aging gayt. Diyak nakalipat na nagday tayo kat ka. Ar-aramay dagmat nagiti pagayatam. Yung apay ngay ati anak ko pailang matinig kami ti kasto niya sakit. Apay, Diyos po. Liam, anak. Di napampanawan. Ito'y kalaang abay ko. Please, Mami. Wala na ko. Di kagdanag. Tadituyak na ang sibay mo. Di kan tupulos panawan. Agyaman na, Mami. Awan anyaman na anak ko. Ewan, anya ka din tinagan ni Mami? Rosemary. Very good, Isuro man nga rod no sa dino ti ayan ni Mami. Sika. Very good, Di na nalipatan ti Mami na. Agan anos ka pailang, aging gaamalpas ti radiation mo. Wan? Kanayon ka ako mararag kini Papa Jesus. Iti kasta, tulungan na ka, Wan? Wan, Mami. Anya nga iti ko na dagiti doktor amang tamtaming kiniliam, Gretchen, anak ko. Kunamat ti doktor, amay mayat kanong agdalan iti radiation therapy. Kalpasan ti pan nakasurgery na. Maudin to kanon ti chemotherapy. Diyos ko, nagadun nga iday ta pagdalanan ti apo ko. Ay, huwan nga rod, mama. Ngamnas kan nga maaramid amin dagita. Iti kasta, malapdan ti panagwaras ti kanser iti bagina. Huwan ba't ket di sapay la ko mga rod tagimbang matlaang niliham. Mamati akasta, mama. Adda si ti Diyos anamarswa. Amo ka di nabaybayan niliham, anak ko. Ano sa niyo, tani, diyak mo't mabalin ti sumublat ng agbantay. Amo yung mati sasaadak. Kan may sa, bakit akon? Wen, mama, saan yun apanunutan dayta? Napatpatag ti salon at yo. Di yung matkit diliwayan ti agas yo, tapno saan ako maro ti marikrik na yo. Wan, anak ko, awan rumbang apagdanagan nyo, takabaulak ti bagit. Apay nga, kasi matinti mapaspasamak kanyak, Mami. Apay nga, ajak matin maigaraw ti may sang imak. Apay nga, blurred matin ti pa nagkita. Liam. Apay nga, ajak matin makapag naasisak. Apay nga, Mami. Liam, anak. Ang gimbagap ka di, Mami. Uwan, anak ko. Agimbag ka pa'y. Basta tong palamlaang dagitibilin ti doktor, Wan. Saan nagsamot ang agimbag, Mami? Nasaysaya sa langan, numatay ako. Anya, sana anak ko. Di ka kumamatag sa iti kasta. Apay, kaya't mo nga agliday ni Mami. Kastamatan ni Antim kini Lola. Alin silbik. Nagringat ti gusto yung kasasad ko. Alin silbit tayo matak. Blood lang arodin ti pa nagkita. Diyak pa yun makapag na.
Ganyak pa yun maigaraw ti may sa nga imak. Iso may lang ano mataya ko. Apay, ibatin ako na aya. Apay, hindi ka maasyan kinimamim. Agmay may santun ano ibatim. Awan tun at tinasingpet kan gwapo nga anak ko numatay kan. Agawit ang arosin na mami. Diyak kaya din dito ay. Kayat kong ti agawit. Uwan, anak. Agawit tantuin ton agimbagkan. Ngamnoy ta, dito'y tapay ha. Tagpaagas ka pa, Uwan. Uwan, mami. Miss F, madudog unay to'y pusok a makangeg iti kastoy abalikas manipod iti anak ko. Nagdagsen ti barukong ko amang buybuya iti kastoy a kasasaad na. Amok nga awan karbangak amang kwestiyon iti Diyos a namarswa. Ngem no maminsan, jak malapdan ti bagik gapu kadagitoy a mapaspasaran ti anak ko. Numabalin laang kumaasyakon ti aglakam iti sakit na aramidag, nga manyan ta saan met amabalin. Ikarkarigatak met ti agbalbalin anatibker para iti anak ko, nga madalat tamet dagiti gundaway ako mapsutak. Aging gaita adda kami pailaeng dito'y ospital, katjak tumauma a dumawat iti kaasi ti Diyos. Sapay lakuma tadenggan na dagiti kararagmi, ket pagimbagan na matan ti anak ko. Aging galaangan ditoy Miss F. Ket pagyamanak unay tiing ka panangibasa ken panangyornos para itipan na kaidrama toy surat ko. Toy pagayam mo, Rosemary. Ken ka pagayam Rosemary. Amumi anarigat ti pagdaldalanam ita. Ngem di ka kumamapukawan itinamnama. Patibkerem kan papigsaam pay ti pakinakam mo. Dobliyem ti panaganos mo. Ipakitam iti anak mo anapigsaka. Iti kasta saan na nga ayan ti bagina. Adaasi ti Diyos pagayam ko. Amok asaan da kayo abaybayan. Kararagmi asapay lakumata agimbagan ni Liam iti kabiitan a panawan. Iti kasta ket makasublimeten iti normal abiyag na. Alakastan pagayam Rosemary ket pagyamanak unay tiing kapanangibinglay iti kapadasam ditoy programa tayo alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdangan.